Bitno je reći da se za idejin konkurse za bilborde prijavilo preko 200 trkača. I onda smo mi birali najrazličitije profile, znači od mame sa decom. Tu su i doktori, i sportisti. Od tata sa ćerkama. I naučnici. Studente i tako dalje. S obzirom na tu brojku morali smo da povećamo broj ljudi, broj bilborda. I umesto 10 izabrali smo 15 što trkača, što trkačkih tandema. Srećko Mićić, 200 istrčanih maratona, malo li je. Vladimir i Jovana Vujin, tata i ćerka, trče zajedno, treniraju zajedno, planiraju maraton. Ovdje imamo Nemanju, ali Nemanja definitivno ima strava frizuru, tako da... Biće super na bilbordu. Biće na bilbordu, baš dobro. Bogdan Babić, koga je mama prijavila, pripadnik gorske službe spašavanja, tako da... I plus mačka, jedan plus za mačku. Imamo Vučević Petra, trči Beogradski maraton i kaže da svira kao car u Beogradskoj filharmoniji, tako da... Verujemo u to. Tu je Nevena, ona je motivisala mnoge da trče, trčala na 4 kontinenta, malo je takvih ljudi. Onda Milan Babić kaže da je skinuo 40 kilograma, ne samo trčanjem, nego i zdravom ishranom. I Aleksandra Radojičić, žena majka, planira da istrči svoj prvi maraton, a istrčala 10 polumaratona, ovdje je već vidimo na postolju, tako da mislim da je... Pobedničku postolju, da. Da može i na bilbordu. Sve za nauku, pa imamo 2 naučnika ovde. Kaja Damjanović-Teovanović, čekaju je muž, sin i tako dalje, ali ovaj doktor nauka, Nikola Topalović, opet naučnik, mladi, ne znam, ali mu je rođendan 21.4. Da mu čestitamo rođendan preko bilborda. Imamo Noru, fizičar, radi na fizičkom fakultetu kao istraživač, saradnik u nastavi, student doktorskih nauka. Marija Popović, super student, drugi Beogradski maraton i studenti uvek. Što više studenta trči. Dakle, Dragana trčala je svoj polumaraton sa 42 godine. Svaka čast, ima 2 dece. I široki osmeh. Široki osmeh, da. Ponovo otac i ćerka, Zoran Janković i Aleksandra Janković. Fascinantna cifra, njoj će biti 46. polumaraton, a njemu 110. maraton. I za kraj, molim lepo, žena majka zmajka, žena majka kraljica Ivona Čeković. Trčala u 4. mesecu, isto kao ja, i trčala je sa ćerkom od 1,5 dana, ja sa sinom. Vidimo se na bilbordima. Jer ko na maraton dođe, taj maraton i stvara. Možda brzo prođemo pored vas, ali vas vidimo i čujemo, tako da dođete i da navijete.